башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бир окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бир окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Мектебим мен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бир окудук. Okuyucular, hurmatlı ata-eneler, hurmatlı ağaylar. Bugünkü akıllı Qo'ng'irov bayramımızdan bilen barımızga qutlukdayız. Sözlü kızın 40 yaş oru demekçi bizning qaymoq guli boshlab bersak, ondan keyin biz ulatamiz. Rahmat. Урматтуу ага эжелер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу 1-класстуу жыйынтыктап жаткандар, жалпы эле эң башкысы коноктор. Жалпы эле эң башкысы коноктор жана туугандар. Акыркы Qo'ng'irov майрамыңыздар менен. Акыркы Qo'ng'irov деген бул 11-класстар үчүн балалыктын акыркы Qo'ng'ировсу болгон, жаштыктын биринчи тепкичи болгон сапарыңар байсалдуу болсун 11-класстар. Ушундай эле айылда өсүп, ушундай эле мектепте окуп, ушундай эле мугалимдерден тарбия алып, ушундай эрежеге жеткирген, ушул күнгө келип отурган Кудайга 1000 мертебе шүгүр болсун. Дагы бир жолу баарыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр, кең келечек, кетпес дөөлөт каалап кетем. Ушул быйылкы бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө экзамендерин эсен аман бүтүп, жакшы окуу жайларга тапшырып алуусуна тилектешпиз. Калган мугалимдер, сиздерге дагы чын ден соолук, узак өмүр, дайыма ушинтип талыкпай эмгектенип жүрө бериңиздер демекчимин. Калганын Сыдык улап коет. Урматтуу быйылкы 11-класстын бүтүп аткан окуучулар, булар биздин ортубузда турган общий көрүнүп калат экен. Анан 9-классты бүтүрүп жаткан окуучулар жана 1-классты бүтүп жаткан окуучулар, жалпы эле Эркин орто мектебинде окуган окуучулар, сиздерге бир ағаңар қатары, ушул мектепти 20 жыл мурда бүтүп кеткен ағаңар қатары бир сөз айткым келет. Алда болсо Али радиаллаху анхунун сөзү бар. Ким мага бир таңда үйрөтсө, мен анын кулумун.
Қаласа ал мені сату етсін, қаласа азап қылсын деген бе? Бұл сөзді айтудан мақсат мұғалімдерден, аға ежелерден орды ушунчалык биік екенini біліңіздер. Сіздерге башыңыздан өткен адам қатар айтып атабыз. Ертең эле ушул мұғалімдердің жанына келип, жанагы сабакты кайталап койсо экен деп өкүнүп каласыздар. Себеп дегенде биздин башыбыздан өттү. Айрыкча мына 11 класстар, 9-ду бүтүп аткан балдар жакшы окуңуздар. Себеп дегенде мектептеги фундамент жок болсо, эртең окуу жайда өзүңүздөр кыйналасыздар. Ал биздин башыбыздан өттү. Мен ойлойт элем да burada. Sadece жакшы билет. Эжеке калькулятор бар, неге математика окусасыз дейт. Көрсө бардык илимдер математикага байланыштуу. Окуу жайга барып алып ушунчалык мен кыйналдым. Эжекейди эстеген сайын барганда публично элдин астында туруп ошол сөздү кечирип сурайын дегенде. Эже кечирип коесуз. Сиздин кадриңиз абдан билинди бизге. Окуу жайда Бишматтан берген агайды сабагынан ушунчалык кыйналды. Көрсө бардык эле илимдер бул математикага байланыштуу. Ошон үчүн мугалимдериңерди сыйлагыла. Атаңардан кийинки эле атаңар бул мугалимдер. Ошон мугалимдерди сыйлап мектепте жакшы окуңуздар. Андан биздин азыркы директор агай капа болбойсуз, биздин учурдагы директор агайыбыз отурат. Директор агайыбыз ал кезде агай деп чакырат. Biz hazır men karab otursak bizdin dostlarımla Epkin'de algaçkı bitirgen. 9'du da biz birinci bütkenmiz, 11'di de biz birinci bütkenmiz. Oşol birinci bitirüçüler klas yetekçiyiz hazır çok. 9'da Akmatova Camila degen ejeyimiz hazır. Alдағы өзүнүн иш чарасы менен келип калар. Анан мен 20 жылдыктагы досторду да сырттардын атынан бир сиздерге жаңылык айтпайм. Азыр эже сиз айттыңыз директор айым. Баягы олимпиадада жетишкендик боюнча 5 окуучу бар. Биз эмки жылы эгер ушул окуучуларыңыздар дагы олимпиадага кайтса биз дагы колдон келген демөөрчү болуп беребиз. Bir yıl menен мына сыйлыгыбыз башталышы болсун. Анан региондон эле өтсөңүздөр чала бериңиздер. Сыдык баягы кана деңиздер, унутпасак адам акча жөнүндө айтылганда тез унутат, патент. Ошон үчүн бизге айтсаңыздар биздин достор, былтыркы китеп конкурсту балдарга айтсам, балдар досторум аябай мага тарыган. Неге бизге айтпайсың, биз дагы демөөрчүлүк кылат депчи. Ошого азыр айтып коеюн. Эгер региондон эле өтсө, аларга биздин сыйлыгыбыз бар. Окуучулар жакшы окуңуздар. Сиздер региондук деңгээлдеги олимпиададан өтсөңүздөр, биздин сыйлык бар. Алгачкы бүтүрүүчүлөрдүн сыйлыгы деп биз именной жасап беребиз, Кудай буйрса. Именной. Ар бирин атын региондон өтсө өзүнчө район, областный деңгээлде шаарга бара турган болсо, жатакана тамак ашты көтөрөбүз. Кол чапкыр республикага өтө турган болсо, Кудай буйрса бүгүндөн баштап биздин демөөрчүлөрдүн ишиге Аллахым роз берсин, тапканыга береке берсин, өздөрүнө өмүр, ден соолук берсин, үй бүлөсүнө бакыт берсин. Биз күтөбүз сиздерди ар дайым. Ишеничиңиздерди актап, ийгиликтерди жаратканга сөз беребиз. Ой, республикага жөнөтүңүздөрчү, республика. Кудайым буйрса. Республикага келсин, Кудай буйрса. Биз колдон келген жардамды досторубуз көрсөтөбүз деп. Эң мыкты инвестиция, эң жакшы инвестиция бул илимге салган инвестиция. Себеп дегенде бир коомдун жоктугун кааласа, анын медицина менен илимин жоктурса, ал коом өзү эле жок болот. Ошон үчүн окуучуларыңыздар жакшы окуп берсеңиздер, эжекелер жакшы кофени ичкен сайын бодрее болуп туруп окуп бериңиздер, сураныс сиздерден. Рахмат барыңыздар, агай, эжекелер, сыйлыгыңыздар кут болсун. Бизди чакырып ушундай жогорку деңгээлде тосуп алганыңыздарга директор айым биринчиден сизге, сиздин эмгек жамаатыңызга негизи эле мына эркин атыраң элине терең таазим. Рахмат.
Sizler жақсы теңгерге шығып қалыпсыздар, рахмат. Біздің уақытта бізді волейбол ойнағанда ол жерде таң ұлайда дағы волейбол ойнай беріп ағайлардан таяқ жеген күндеріміз есімізде. Кеш айтып сөйлесіп жүрмеші. Рахмат барыңыз. Біздің разведка айтқанда бір сөз айтып қояйын ба? Біздің разведкамыз айтты, епкенде светлый принтер жоқ. Ошол разведканың сөзіне ішеніп біз ана светлый алған. Керек осы сөз. Ассалаумағалейкум. Рахматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, ага эжелер. Баарыңыздан байрамыңыздан куттуктайм. Ушул мектептин алгачкылардан болуп болсо биз алгачкы бүтүрүүчүлөр биз болсок эле. Алгачкы бүтүрүүчүлөр катары бүгүн келбешке болсо болот. Аз болсо дагы биздин керектүү Байрамыңыздар менен. Жалпы мугалимдер белегиңиздер кут болсун. Аз да болсо ушул 20 жылдыктардан сиздерге белек. Азыр андан кейін Акматов Жамалидин агай, бизди географияда окуткан агай. Алың агай, сыйлыгыңыздар кут болсун. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Белегиңиздер кут болсун. Белегиңиздер кут болсун. Анан достор жардам бересиз. Эжекелердин арасында да биздин учурубузда келген эжелер бар, мен атап коеюн. Бул жерде Назакет эжеке, Мавлюда эжеке, Сапыр эжеке, биздин учурубузда эле бар эжекелер. Жолдошторуна белек берип атат. Сиздерге бар. Алгам. Агай эжелер бар бир. Булар күптөр агайлар. Алган белегиңиздер кут болсун. Берген билимиңиздер жугумдуу болсун. Биздин атар табыстан келген агаларыбызга чоң рахмат. Dağın kaldı mı? Şatmanova Sacıcı'yız. Ece'ye taşımış toprak. Her birinde özünün ırı var. Ece ünlü yakın casak. Süretlerimizi sekretle aldı. Bayağı avtordu urkumuzdu fızdı. Жоқ дегенде жакшынакай сөзүбүздү арнай алабыз. Жүрөктөн чыккан ырларыбызды сиздерге белек кылабыз. Бул сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүү үчүн даярдалган кабыл алып коесуздар. Tema şahıyordum, getirdi, жақсы көріп байқалай. Милиция көргінді өзімде барлығымды сүйімді мақтанады. Темир Айша Тамари. Мен кайталап коеюнчу, акырын айтты да. Шоферлук кесипти жакшы көрүп аркалайт. Милиция көргөндө токтобостон батайдай. Баарыбызды сүйүнтүп, Демир Шоу мактанат дейт. Темир кут болсун, бул белек сизге. Кадыр Расул Аван келди, бүгүн 20 жыл өтүп баранын жашообуздан өздөгүлүү атайын болуу заман. Чоң рахмат Расул. Адилаев Сыдыкага ажы болгон Мекке Мединага багыт алган. Окуган мектебин унутпай дайыма дейбөрчү болгон. Чоң рахмат. Ауытаған Тоқтобой жерге, бири Москвада, бири Шахтыда. 20 жылга келипсиз эмеле көрдүм мектепте. Кол чалкыңыз. Кайын баба Гүлбарчын эжеге, Гүлбарчын эжең мыкты мугалим бересиз балдарга талыкпай билим. 9 булак айылын гүлдөн
Чоң рахмат. Барасулова Чынар өжеп келді мына. Жылма-жылдық өткөн жолугушуңуз кут болсун, ар дайым элибизге бакыт болсун. Чоң рахмат. Кеңеш алам. İşler bürok, can cübbet ideyası doldura. Giyimi taza, put giyimi cübden aşar. Bürok kömülü ondan da taza. Кеңеш ага уктуңуз да. Көңүлүңүз андан да тап-таза. Чоң рахмат. Mustafa ağam işte bana bir sönük yolu tasa. Jet kıdıp dostum davat cema cübbet geldi şaşa. Mustafa agama dek bir kayra okуп берейинчи, себеби Mustafa agam демекчи экен да бизге. Mustafa agam ишкер бала, бир сүйлөк чогу таптаза, жер кыдырып досторду табат, 20 жылга келгенге шашат. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат ага десек. Kurdi ilham ağama, ilham oldu ağam kımdan. Kamat bostan nerede durar, kırmızı kolda şapkası başta. Ceza koyup kanca işlasa. Azamat. Merhaba içeride, özgür kelim olsuz, eneni yolunu. Bir kız dört tuğu terbiyalar, baktulu ene bolunsuz. Azamattар, чоң рахмат. Анда бизе биринчи класстын баардык окуучулары силер гүлдөрүңөрдү бирден көтөрүп, биздин 20 жылдык ага эжелерибизге силер үчүн кам көрүп, бизде билесиздер, гүл берсе солуп калат, кагаз берсе жыртылып калат. Зодик берсе эсте калат. Дайым күндөн бизди коргоп турат. Агаларыбыз зодиктерди келтип, кол жалмасына белектерибизди тапшырып алсак, биринчи класс даярбызбы? Анда кеттик, баарыбыз белек алабыз. Orus Türk kanası. Yazıcı kanalı var. Bunu şeyde kantor diyeti la. Müdürdün Sizlerin kulağınlardan anlaşılan bir arada var. Aşağıdaki telefon var da. Bir arada var, yakınlarda var, bir tepanede. Biz aşar yollarını veren bu yakta eğitim kabinette sağlamız. Şöyle de, benim kabinetinde bu. Tarık kabineti. sizlik ekranı. Paleşkenin nemesi turat da var. O kişinin nemesi falan. Olmazdı var eken. Kasım Ağa'yla katakçıya narkıs olup kalıp. Narkısı bir abi çok öyle. Siletin dağlarda. Beş olgan da söyle öyle de kattı. Ağa'yla kelip şu rahmat dereceyim. Bana o cebde lan. Ya bol. Siletin kabinetini de şöyle de. Evet. Buna yerler özgürlük ettiler ama sular kirli. Hurmatli og'ay, sizga cho'ng rahmat. Bizga shunday bizda shunday g'alabalar qilganingiz uchun. Klassdoshlar barliqlarni qutlayman. Sizga sog'lik, umidlar, sizga ishingiz iyi bo'lsin.
Sırasına tutuyla koysun. Eser kurulur. Jobol değil mi? Baldak silesi. Sen dur, nasıl biz var mı? Sabah dayadan falan dedim de. Süre çok zor geçti. Keşan. Biz o yapma siliyoruz. Bunlar zaten oturup oralara Ben bir söz yapayım mı? Bana biz şu mektepten ketken'den beri ne taptık diyen soru geldiler aç. Şu mektepte 20 yıl burada bittik. Yok. Klasdaşlarımın, ağalarımın, ağalar size bittiğinde biz 20 yıl aralığında ne taptık desek önerebilirim. Yaşamızda en negizsiz olan vardığımız baktığımız yübile tatlımda yaşamış. Al yübilede, yaşamımızda, tecrübemizde sizlerin etken akıl masatınız var. Her bir sabahta bizge üretken terbiyeniz, tahtınız negizinde biz bölümden ölürüz, biz düşünde baktığımız yübile var. Sizleri de benim tazim ettiğim muhallimde zamanlar. Kuday görse bu bizden Erkinge Kelly ballar ayıttı. Erkinge Kelly bu başlanışıdır. Kuday görse bu bakmaktan kelip durarız. Sapar bileceklerimiz var ya bu yerde bizde. Düküde tutur. Bileceklerimiz çok mutlu kalıyor, öpülüştü. Sapar bileceklerimiz kadar bizim atırdan direkt tazim. Rahmatımızda aytaz. Şu mektep oluşuna da en çok salın koşma gecelerden biri bu sefer Cügürüp erkeklik cumuşunda atlar Amerika'yla. Ondan bir bağlaşıyoruz gerek. Ben öyle çayınızda kelet vermiştim. Rahmat ağay sözsüz alırken size sıram. Hadi duanızı verin. Ağayın duanızı verir mi bize? Ne deriz? Amin. Ay sizler de olsun orada ağır. Allah'ın barkasında olurlar. Şöyle bugünkü başlatılan 20 yıllık yol uçuşum vardı. Aman esen ötközüp, dilegen oy maksatlarına işe aşıp, her daim şol aşılık menen ayaklasın. İlgili. Rahmat ağay. Rahmat ağay. Çok rahmat. Балалық байыл бір сезім Мектебім сенде қалған Чаңдатып досторым менен Көчөңдө изим қалған Келгиле курбу досторум Ал күнгө бара